Zanmim, koman nou ye? WhatsApp Delta, WhatsApp sa vreman bel zanmim. E se WhatsApp ki gen plis opsyon pase lot WhatsApp yo. E ben jodi a mwen vote pou nou, denye versyon WhatsApp Delta ki fek soti, avek yon bel tem ki ajoute sou li. Map kite li WhatsApp la nan deskripsyon video a pou nou, ou bien nan premye komentere la pou nou kapap telechaje sans problem. Map tou kite li tem nan deskripsyon video a pou nou tou, ou bien nan premye komentere la pou nou kapap telechaje. La nou fin telechaje WhatsApp la pou nou kapap ajoute sou li. Nan mode sou pot ko abone, fè sa koun ya la men zanmim, pese ti kloch la, bay video an like. Kite yon gen komante pou nou ki a vreman important. Kade video a jiska la fe paske nan fin video a ma bon un bel sekre pou WhatsApp Delta la. Ebyen la nou fin telechaje WhatsApp la, mpal mwote nou koman pou nou ajoute ta tem nan sou li. Nan potre sou WhatsApp. Ok, la nou ve sou WhatsApp la zanmim pou nou ajoute tem nan WhatsApp la. Nan prale an le ala nan logo foto sa nou e la. Nou waye nan paramet. Nou waye nap desen pou nou ale nan Delta Tem Store. Nou waye nan appli. Nou waye nan download. Ok. La nou rive la zanmim sa se tem nan a klike men nou sou li. Nap toune pou nou toune adres WhatsApp la ankor. Nap fe ok. Ok zanmim. La nou fin ajoute tem nan WhatsApp la. Se konsta la wal vin prezente. Ouwe se wow. Ouais, WhatsApp là, vraiment belle zanmim. Et bien zanmim, so aptan ki fò pou ko abonne ak page la toujou. Abonne pou plus vidéo zanmim. Pese ti cloche la, bay vidéo en like. Kite un grand commentaire pour nous qui a vraiment intéressant et qui a vraiment aidé nous zanmim. Ça pousse nous porter plus vidéo pour nous. Et bien nous t'es regarder vidéo jusqu'à la fin. Dans la fin vidéo, ma montre on secret dans WhatsApp Delta. N'a pas sur WhatsApp là encore. Ok, la nous sur WhatsApp là, la zanmim, m'kal montrer nous comment nous capable changer icône WhatsApp là. N'a pas aller là encore. Nou voye nan paramètre. Ok, la nou nap descend. Ok, nap pre still look. Nap klike men nou la. La nou nap pre launcher icon. Nap klike men nou sou li. Ok, et puis ça c'est tout icon WhatsApp. Comment nous capable changer WhatsApp nou. Ouais, c'est vraiment intéressant. Par exemple, nap cherche yon. Par exemple, si me prend ça. Ok, et puis nap tourner. Ok zanmim, la nou getan wè ikon WhatsApp mwen li mèm li getan chanje kompletman. Sa re di mèm si yon moun ta apren telefon mwen epi la chèche WhatsApp pou l'antre sou li, la difficile pou l'ta wè, se sa ki WhatsApp mwen wè, se vreman interesant zanmim. Wow zanmim, se vreman important. E ben zanmim, abonne zanmim pou plus video, pataje video avè yon fami yon zanmim. E pi, kite yon gen komentè pou nou ki a vreman interesant. Nan ale nap toune pou yon lot video. Sit up, never like you know it's special packet with them automatics. We gon' send them to heaven. Wait.